What's going on, nerds? Susan Ender right here, and let's talk comics. Aku ada ingatkan hari ni aku tak nak buat episod, man. Sebab semalam aku tak berapa sihat kan. And then in the end aku live dengan Izzat. Tapi bila aku bangun pagi tadi, tiba-tiba berita macam-macam keluar shoot pasal Avengers Doomsday ni. One of it yang menarik and aku rasa benda ni patut aku bincangkan kat Let's Talk Comics punya podcast ni is that Spider-Man, the opening scene of Avengers Doomsday ni is gonna be Spider-Man berlawan dengan X-Men, man. And the Spider-Man ni bukan Spider-Man Andrew Garfield ke Tom Holland, but it's Tobey Maguire with Spider-Man. Oh my god. Sebagai orang yang grow up dengan Spider-Man Tobey Maguire ni, to see this thing happening is like a dream, man. You know, I mean, yeah, Tobey Maguire dah pernah muncul kat No Way Home back in 2021, but that's a different story. But sekarang ni Tobey Maguire akan muncul kat Avengers punya movie, man. I mean, yeah, okay, the rumors go on about Tobey Maguire being in Avengers movie, Avengers Doomsday ni sejak tahun lepas. Dah ada macam-macam leaks atau rumors yang kita dapat kat Twitter ni semua. Tapi those kind of leaks atau rumors aku macam tak berapa percaya sangat, because I mean, at this day and age, AI can do anything kan. But this time diorang katakan opening scene Avengers Doomsday ni adalah Spider-Man lawan Tobey Maguire Spider-Man berlawan dengan X-Men ni. Aku macam, wait, betul ke Tobey Maguire ni akan betul-betul muncul ke? Okay, benefit of the doubt, dia akan muncul. Tapi bila aku dah baca that opening, aku macam, weh, X-Men, Spider-Man, X-Men pun kita grow up, man. 90s kids should know. Kita grow up dengan these two movies, X-Men dengan Spider-Man. And dulu kita tak boleh dapat pun X-Men dengan Spider-Man ni crossover tau. Sebab X-Men ni dalam Fox, Spider-Man ni dalam Sony. Aku tahu dulu diorang pernah cakap Spider-Man sepatutnya muncul kat X-Men, but it was deleted ataupun dah tak jadi buat because of some rights ke costume tak siap ke whatever lah. But damn, 20 years later, kalau kau cakap aku 20 years ago, kalau kau cakap aku, oh, kita akan dapat Tobey Maguire standing side by side dengan Hugh Jackman yang Wolverine, aku macam mengarut bodoh kau. But damn, thanks to this, walaupun Multiverse Saga ni was completely a mess, but this thing is like a love letter to the fans lah, you know. Wow. And also, okay, fine, Avengers Doomsday ni is gonna be another No Way Home atau Deadpool and Wolverine. It's just gonna be a nostalgia bit or whatever, but I'm so looking forward for this moment, man. Tapi ada sedihnya juga, because the reason kenapa Spider-Man akan muncul dalam X-Men Universe is because of the incursion. And because of this incursion, nampaknya Tobey Maguire punya universe akan hancur. And that's gonna be the last time kita akan nampak Tobey Maguire punya universe. Bila aku baca benda tu, buat aku rasa sedih sikit, because macam aku cakap, as a guy who grow up watching Tobey Maguire Spider-Man, and the thought of macam this, the ending atau the closure of Tobey Maguire Spider-Man is universe hancur, buat aku rasa sedih tu. Macam, okay, kalau let's say diorang buat a proper closure for Tobey Maguire Spider-Man, where Spider-Man, Peter Parker dan Mary Jane dah kahwin, ada happily, ada anak, okay, fine. Technically Spider-Man 3 ni is a closure for Tobey Maguire punya story tu. Tapi kalau ada closure sebagai hancurkan universe, mat, even kat dalam komik, bila dia tunjuk Deadpool punya komik masa Secret Wars tu kan, yang dekat atas cruise, and then tiba-tiba dah nampak dunia ni ada incursion tu semua kan. Itu je dah sedih, apa lagi bila kita nampak hero kita yang kita grow up macam itu.
And aku tak tahu whether Tobey Maguire akan mati ke tak. And aku harap dia takkan mati at the start of Doomsday, man. Because shoot lah, the moment kita be waiting for dia mati like 3 atau 4 minutes into the movie, macam Loki kat Infinity War. Tak nak siap je tu. And also the reason kenapa thumbnail aku ada gambar Wolverine dengan Tobey Maguire pun because ada rumor mengatakan yang Tobey Maguire akan bergaduh dengan Wolverine, and then diorang pun adalah dalam satu team ni, because according to MCU Network, MCU Network punya post, team TVA atau team Deadpool ni is gonna be Wolverine, Hugh Jackman Wolverine, Laura, Deadpool, Black Panther yang barunya atau variant Black Panther, and Tobey Maguire, man. So aku tak tahu. That means aku rasa Doomsday ni dia takkan kill off Tobey Maguire, but Tobey Maguire akan mati masa Secret Wars nanti. Whatever it is, Tobey Maguire tetap akan mati, and benda tu buat aku rasa sedih. But yang paling sedih ni is kita akan nampak the universe of Tobey Maguire yang kita dah grow up watching it hancur, man. Itu baru Tobey Maguire universe. Belum masuk Andrew Garfield universe, belum masuk X-Men universe. Sekarang ni kita pun tak tahu X-Men universe ni datang dari mana. But according to aku theory is X-Men ni datang daripada Wolverine punya yang tak guna punya universe tu. But whatever it is, damn, Tobey Maguire. Apa lagi dia cakap? Kejap baca, let me read the yeah. So aku rasa itu je kot. Damn, podcast ni, episode ni pendek gila sah. But yalah, what do you guys think? Apa perasaan korang bila korang dapat tahu pasal Tobey Maguire akan Tobey Maguire punya universe akan hancur dalam Doomsday ni, and the starting of Avengers Doomsday adalah Spider-Man Tobey Maguire akan fight dengan X-Men. Bukan fight sama-sama tau, macam cakap bukan fight alongside X-Men tau, tapi diorang bergaduh. Kau faham tak? Aku tak boleh imagine betul tu, because X-Men is like a huge group of mutants, and then fight dengan satu orang je Spider-Man ni. Aku tak tahu whether benda ni betul ke tak. But kalau betul, because ramai orang dah berbualkan pasal benda ni, even kat YouTube, Mak Saleh YouTuber pun dah borakkan pasal benda ni. So I don't know, man. What do you guys think? Comment down below, bagi korang punya pendapat. But for myself, macam aku cakap, it's gonna be a fun ride. It's gonna be a fun moment. Walaupun cerita Avengers Doomsday ni sampah kan. I mean, aku tak nak benda ni jadi sampah lah, but kalau dia sampah pun, I'm pretty sure this scene is gonna be amazing lah. Just to see Tobey Maguire, Hugh Jackman dalam satu scene kan, memang wow. Ataupun bukan Hugh Jackman lah, X-Men, apa tu, siapa nama pelakon Cyclops tu, tak tahulah. Baiklah, all these characters yang kita grow up with dalam satu scene ni memang gempak gila. Before this, ada tadi mengatakan opening scene of Avengers Doomsday adalah Dr. Doom bunuh Kang punya variant. But sekarang ni dah tukar pula rumor tu, cakap pasal Spider-Man akan buat opening. But whatever it is, aku still excited for Avengers Doomsday ni. And also, kau imagine kalau dia memang Tobey Maguire adalah the opening scene of Avengers Doomsday. Mat, moment yang dia tunjuk Marvel punya logo tu, lagu Tobey Maguire, mat. Aduh, memang aku tak imagine 18 December lama lagi kot. But yeah, again, from now until December 18, macam-macam benda boleh terjadi. In fact, aku boleh guarantee kau, benda opening rumor ni akan bertukar nanti. Bulan depan ke 5 bulan akan datang ke, dia akan tukar. Mesti ada je dia cakap, oh, opening ni mungkin Deadpool jalan across river, tak tahulah. But yeah lah, this is one of the best rumours so far yang aku baca. But yeah, that point of time pun aku ada cakap dalam Izzat punya podcast, Seba Wayang, yang ada mengatakan one of the rumor is Spider-Man ni, Tobey Maguire Spider-Man akan travel across universe, and then bukan travel across universe, dia akan macam go back and tengok setiap momen-momen dia lawan dengan villain-villain dia. Contoh macam moment dia lawan the Doc Ock, moment dia lawan the Green Goblin. Yeah, that's one of the rumor ataupun concept art lah. But I feel like this rumor is one of the best lah. Yeah. Anyways, aku rasa itu saja untuk borakan pada hari ni. Sorry tu kalau episode dia pendek sangat, because aku tak tahu apa lagi boleh kita borakkan lah.
Ya, what like I said, komen down below apa pendapat korang pasal Roma ni, kalau whether korang suka ke tak. Jangan lupa subscribe to this YouTube channel, dengarkan podcast ni di Spotify, follow aku di TikTok dan juga follow aku di Instagram. Dari itu Syazwan right here. See you guys on the next one. InsyaAllah hari Jumaat aku akan upload satu episod lah. Yeah, let's talk comics. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.